Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kajing temu jong katu kaningut girang ba brio bantai ya kari bar kajaj ban rio da ka sedang nengkong na kathain ribhoi laseng ya ka Nation Exclusive Development Associate for India lane nedai hakaba kajing tre kan long rengkat bat ka Indo-American Development ka company na Re-America ka badon jing temu ban ai gila jingirap sya ka jela Meghalaya lengba ki project baper ban kentiu ya ka jing yo nong jong ki nong shnong hagithain nong kendong om syasor ki dekhot jong nedai kila lum ya ka jing yalang hasnong plasha right marnga ribhoi district haka nyau tarik ulber arhajar arpho haka jing don lang u chairman Dr. Didi Lapang u co-chairman Paim Laborious Manix im ba Erwin K. Sutnga u advocate u balong ru haka jokapor u principal negotiator but u spokesman jonga nedai u member secretary u ba sain kupa riatam u balong u ex deputy director jonga horticulture department kumju ru kidkhot jonga nedai kane ka kanhon nedai kantor ban wat kila jingrap lengba gisnat trekam sarkar baper kawai na kilat kalong ban yarap kentiu ya ki kam ki baki nong shok shnong gani kathain ki jumlin ban im kamai jakpo kum haka ban thain ya ki jain rendia kabalong ru shibenta jong ka dustur ka riti jongki laong ba namar kani kathain kalong ka basaiso ki don shibun ki jai jingthung ki balong kalat kamai kaji katkum ke jing patai hagani ke jing lang laong ba ka company na Re-America ya ka bala tip kum ka Whitestone LLC kadai ka bala trekam hajala Tripura bat Arunachal Pradesh kumta kalong ka Kabu lada ka Whitestone LLC kan ya trei lang ru hajala Meghalaya lengba ka nedai kham tam hang ni hari boy lada ngila ban penim lada ngila ban kersian lada ngila ban pli kayo kabakalan sodong ngimdon kam syuk ban wat jakpo nang no ru hayeng kilala ban kersan ya kayeng nomor beli kacing khang la beli tanya beli kumno kan kata kacing khang kabanan kam kalong ba kaperthaikan itu kumbangang i kacing itnat kaperthai kadon kam bani i kata Tanamar kata kadau ke Kapsau Terik Januari. Tang hapo kawis ni mau ke India kalong ke Republik haka Januari April Terik. Kabangis nga si ong haka kitin India. Kadai independence I notified and a newly declared IND in August India. Nomor Kapsau Terik Kapsan Terik August ni yo ya kajing lai lut independence newly declared in August India haka Kapsau Terik Januari pada Swaban poi Januari April Terik baka wan ka constitution kari India ka ba ay ka hok ka jongi kariti sengsar jong dari India kaba itu yang ihapok ke seksyadul Kapsau Terik ngasngau kumba hapok kajinya lam jong Dr. Didi Lapang kajinya kendu ke jong ikum ke grup jong kibriu ki badan ka jong kasap kala perni biang ya kajing kermen namar ngiyok ban phaw ya kan Nations Exclusive Development Associates for India kabamut kajing yang kenduk lang kibriu kiban manra ya ka development na kabanta kari baka jai udan uso uba ki khot dragon fruit uso uba udan gabor ban yada na kansa udan gabor ban yada na pangmat udan gabor ban penbiang ya kakpo pada ukam terlihat kakpo uyada yo kajing long breu kamtam kado uni uso udah ubah pelaba
Uday na Cactus family. Dikemam Cactus mi sana tu badan siya. Hanay uni pada umdan siya jurong. Uso. Ito uso rumah pelun udan bastem, udan basam. Baso tenak uni ujak jintung galong ba imba hake elevation 1,000 meter. Kabakar riboy kapiang ba. Pila bantung iu hang no. Umdan kam spo, umdan kam dawai nawar beli uday self healing plant. Ladadan Jepang uyadahi ya ketuka Jepang. Barhakashi ekar. 10,000 sanspa rupo square feet. Kajaka pila bantung siaja sanspa teli. Kumba pitung yo sotrut. Bat kajinyo nong kabaduna tam kabakikan ka average kalak bantam kalak banduna. Kadai kinyo nong arlak nakasiap. Pitung yu hap chupung khoi hingat nso. Undala jong palat hap on. Te yo tu slar orang trai ka don hi ke pada hadian ke balak ban penon kami tu ngidang yawa jitip. Uto usok kayu arsin jisna. Kanadai kanom kut tang seng kebadon ame khalialan ya India. Ngagendo yo wei unong mikmat jong ke company kebadan tai na Amerika. Kata ke company kadai ka badon nang tai ka ba udon une u chief jongka u kerteng u Abraham. Tu Abraham udah u chief bokoman ni kata berkejing temu jong kene nang tai ke headquarter ha New York ke USA bat barok kedeng ke percaya ke Arab kumjur ke bon ke state ke badon hamme khala aha po India ulang mah kejing keren betang kendiat ngayo nol ba uang doktor lapang ngaladon badai ban kiu flight ban Malaysia Nigeria te semua ban keren nomor national president jong Tuhan oba baru tahun national president dari Reverend Samuel ulah keren arsin yang lo keren menin kisin ban nem step coba non kisin ang mau chief jongi long yang aman keren sibut ke namar ba ngimpadon ka unit hang na hapo mekala kapa shawai kala yai te chief jongi Abraham kwa bangin donno tenglarai bang sawan pej seto dan rai in the meantime ông tôi lại ngon ngin don ka neida bat ba nang ne la không no i kwa ba kan yai no bat ông mangi de don ka close jing ate jongi bat ki ong ro ba ka jing wan ju Donald Trump sa India pun benar habarok ikam ka kamai ka kaji ka yo ka kot de ben lang no kini rong sengau ke company kemudian try ke white stone ke keteng ke company joki ba kisengau menteri ban hame khalia nila raja ban pediang ikan neida ba no unit joki so tenat so don rom kata belai kimlai shawai belai kiwan tangi imat kidon kumno kinyo ba hangne kilong ba une u badon representative juga yang ne uksteng urablan and Qatarli une usong ke headquarter Hasilong unolwan bonsen ne mesti phun biang ba from tunutai rong ba adon ke item bakar ke ya ba ngin pen emmi ki breu ki jogi namar kene kalong ka barok ka percaya ka don temene dragon seed ba yeto onene ba barokai bat wong ba dragon seed udah kam kloi bat panyo bat imjai ki breu tengong kumno ne trei kumno le wong em na kene ke jongi ngin pha 60% kumon reu phom na ki spa in pha mangi bat nang tu pinthau kilat kumno ban panwan ya katai hagador kinau kene katai jong pitang kijat pinsei hakano kedor ya sembai wong ka head office jongi na Bombay kan pha kanoton ikwa une udon ke song hangi menta kuno ban lok tem po imong mene kemot kene banon ni tre
bannu kemudian ke grup juga yo kalau don ke cluster juga ke federation juga kireng ba snong ki rai kin lum lagi jong kireng ba ki snong ki lagi jong ki we lagi jong ha barok ki apply kene tinggal kuat bangsa senat jaga jing ong juga kene dah bahagian kiran yamenta inle suatang lai tali dengan suruh kebahaya, sekarang hil belai, sedok belai, dan lain lagi lai teli kesungu bah, nak ini hikiong kawai terban ai saribhoi, nomor Sherman rugai naribhoi deban ai, masa tenat, orang bantan ai selade so kapnap deh, bagi terwahi deh, hapsim bej, deh kawai kedai setasha west, bar kawai kudahan tua, kawai kebagi kelok bah. Kawai nak kene kawak kumpan ya tu kolong ba kedon ka heritage village ke heritage village bakane ka company ka kwa ban snai ka heritage village ba ka snong kan thau snong ban sutnat ba ka hima khairem hila ai jaka ate hapo ka jaka joki hanower hawa ken kidon ki ksai kidon ki jaka ki lagi nong pikai yong en ai spa akar hang tu persna ka heritage village badon ka snong ka set ka teu ka khai ka peteng hang tu ka sum tu barok ki jak jong ka mekhalia kidon hang tu ba ki tourist ni imdei tang ka ksai ki ni ro ga tu Jakum kita ki heritage village ki dan kam sibun bagi ong. Jangan nginum la sibun re ki persang kawai ar nganang khmilanti bagi don ki sirham ban ong i ganai da la kum nong kum ai kawai ar heritage village kan wan rung sari boy. Nang ba nang ne ngin yo mo nang ba ngin em. Kata ka heritage village kalong ketu ke yo ki don ki kan babon ki song ki jongi hang tu ke jing set jongi set jur boy jo ke don ke jing than ke jongi ke don kini jing than jan le menta ke ya ke organic thing jong pi jing dawa ke ba mdai hang na ke ya se Germany ber saweru hadu menta ru ke ya menta tang kinjat ngi la balle nomor bagi long mesin bertemai dengan sengau ke jing kwa ke long basibune man makata Neu Regino Abraham dong chief jongki ai ke instruction nang Reverend Samuel bau ang bamen sim kerpang ya ke Meghalaya namar gim padon unit bad bengila priang ya ke neida baganong ke unit ke jongi teng sewa pin ya trei hok la de gon bisa ke berki klur ke badai kanum lenway yo dang mari ai mari syakyam pulik no ka kamot wilayah jangan sengaja orang nombor Kristian, ngasawa kebelah sibuk dia kena jelang, kedon jemut hantar bat ngitrai sidam, bagi don boot ke bila, kena dah hakimkan kalau wai kawai ke office hantar polo cemer, bat nang tu ke function muka tercer, bat nikwa bandon ki bandlum ya kini unit, dar kalong ki NGO, dar kalong ki kini ki ba SSG kino PM kidon ki sodar kidon wat kuslai hi baro kidon hakata tamba form ya grup jong pi bala ban pengai ya kide bat une uba phone yang nga une u komandan jong ki ong kum ne ong angi kinong gundong ban tho ban tar ban sna kon sa pe part ki sitom ong wat kuslai ya ke jeng tho ke jeng tar pe mon ke Bombay kan pendiang DPR jong pi statement baro berkanu ba penbiang na Bombay kin penbiang baik ban penyo yang sanction teto kumong meneng in penbang ka ksin yom long tadre i gumba ki kidon ki jing sabat balara ngami wadon e bisangan kreswi lakwa ba song thai no hieng re habagwan kum gane ngakan rong sa sen sim lo ding du ngakasan biang kai no dengan nganum kelam kesan ai kublai siboni fi baro parlok kentai kamlen ai fiwan hang le ra khobor wa ka thanjan ru kanum dei ka state ka basuki ko menta kan state ki rukom le ki hakaba ka persaikan pudiang ya ke jingan ne ka plabon ko pudiang haka sen bangal le ya ka wei ka function hangta Singapore itu ipi nganang long chief minister hak je syak jongki hakata ka jepeni jongki ngai bakiriam dagiran dia dalam dep kita kiram dia beku babon ki kwa ban yo priang kiai kine jangan dia kinang no ki ong na riboy nak jantia hapo jongat ong riboy
ke jantiai unari boy ke nyabong jam danut ke ban gop te mentat ke ngin pumi sibun bangai scam wanom kuslai warit bersem ngin namnet ndai tengah skim najer na po Amerika ki skim bi bon ba na sentar kiwan ki ba bon ngim nang na nang man sna ki DPR ba ki jing tho nang turu kan nega nedai kan priang baro kan punan nang ne indon kam tang jing trelang jong phe bat ikular bat pensa ga dustur ga reti kan kanon jong kan don bat ngin long ngai khom le sai pun di lok berang ba erun po em bat kine ki sodra jong engineer baro yang nya surang khom le sibon uble un kor khoi phe